Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, he wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. O whaikitoa mama o ka ada whainga maari e kuni ke whakahoka tuai ha mo porokalama ko ia whatuwhanua for all ki he weekend.
malo mo tama o e wiki fo o goni pe malo ngawe pe mi apina pe ke ngahi ngawe anga ko pe o ku lava ke whanongo ai tau polokalama whatponua fo o ki he weekend o ku atu e tai loto whewhia mo loto maa whana getting mo tol ko pe tau kau whadaha i he polokalama koe ni i he pongpongi ni fok whewhia ke tai lere i tau whafafonga Paula Piven Piuka whafafonga tonga tapu whitu ki he polokalama koe ia o e ahoni Piven mau tau mau e pongpongi pe a malo e ngau e pa mitongan ko ilo pe ku lotonga malo lo e whare area he tainim ka ku lahi pe mga whatongia kwa hoko mihena mo whewhea Piven whewhea ke ngā wepe mitongana Malo tala sol fa malo e mawhanga mare i kore te pike u whanga te pe whatapu. Kangi ki makini e momoko he. Ko ia. Ka ku whamalo be lava e ko asiko ane hina ku ki mo ai. E wangi hop. Ko malo toki mau taime ka kai e nau toko mai nau whangi isi u nau tai whi maari ai. E nau ilo malo lo whare anea. Koi. Peke. Tau te kape o habe me lava o whao pa ko ia pe e foto tu pe Bimeni ku i he ahoni ko ai ka venga ko whakaukau ke ta whoko o tala no ai ka ki mu ai ko ilo i be whoki ko e taha ene mea lahi apito o ku hanga tu ki ai whonua i he lolotonga ni ko te ko e tau whataha ko he Pasifiki e ka take Pasifiki pe ku ta whatala noa pe tau ki he taimi ko toa pe ko ku ki whi mau peo ke ki eke atu ki a koe e tu unga koe tau teu he tainimi ko e mahalo ko mea pe ia ko haa ki ai ni ihi na o sio ki ai pe te tau mau ki he aho kou soifo ki he fika ko mai me he office pare miau na o pehe ko e toe aho tahataha ko pe tahaua i ke ahoni pe whakahoko e whakataha ai aku tau pehepe ku toi pe wike taha mo ngahi aho si ihi fo he wike ua pe kamata rewa ai whakataha lahi ko ni pe ko wakai hifo ke ngahi whakamatala o ku pehe ko fika ko e kau ofisiare me kau mui folau na whai whakaamu ai na whai tuku ki ai whakatotua ko ngahi fika ngā mahe nia i he hau ke whakataha oku o mai ko puka ko ni oku o whakalaka i hei fika ko ai tau pehe ko tu ko ni e tokolahi ai whakataha ko ni kau taki kau maa kau ofisiare te nao mui folau mai ki tongana i he whakataha ko ni ko hea tu unga o kuiai ma teu ko ia e pura ngā iho o wakai kia i mei tua iho o wakai holo ke ngai wheitu ko ni o mana ke whai ke whataha ko hea tau tunga ma teu tainimi e maravi solo e ka oe ni he isiu o ku mawhatu ki toki e nau ki takai ane awhi o sio ke ngai saiti e whatatau ke he lau ke o mai ke toi ahata ki aue o ku mod be ku lau o lea lea ke te kou i koe ke o ai ke unatula ki au kau ini ai mea o ye au ye. Ai ke tu ke he ange ai viu go ke ne tu mati te ko sio e solo. Ko ke ilo pe te lava he pureanga o anga big fa kau na hala na approach. He ko me ko ni ne don ge really behind ka kai ia. Really behind ai pureanga he ka kai he. Ko na don ge he ilo pe he kakai e whanuani ai taimu maa whanai kau ai kakai tonga e ko sio o mea koe nei whenga a kirisi ko ku mpango pe ko ulawe mea koe ni ke ne hanga o teu e whanua pena e o si ngau e ngahi kolo ia upe ki uta au ki motu kono whakamaa pe o ngahi kolo ia sio ko tok whatonga e toki ngau e mai weekend ai ngahi kolo ke beautify e whanua e whama atou mua mo kau te lava pe ki ta tala e lava pe he kakaia o tala ko fufo ni fake approach that is not our reality kana uhinga foko no ai ke tau ono inspire he premia marolo he taimi go na ia he premia
ke whakaulunga I kakai, he? Ke whakaulunga I kakai ke nau he koe tupa koe whanau in order ngai mea structure. Yok whaingofua no mold e nau mindset ke nau manako ke maa, manako ke maau, manako ke whaitotonu. He, whanki mea pehe, kamata ia me he ātaka he. Koe sio aku ia. Ka iohanga I loi uko mandui ke be foke. Ai ka organiza pe mo nau palan mo nau fotutu. Koe sio aku ia. O kui kai whawhia maari ia ke au. Ai ko tau pe toi whea tātaha koe ni koe mea pe kau langa mo kau ngā ue koe. Koe wari ngesi ni ma pe mo fusike mo helu o nau tope. Koe tūnga koe te miniu te ngai whare. Pe aku whaka development, whaka ekonomika. O ko pehe koe foi men go koe futahelu koe. Koe taia ke ha malai lango. Excessive force. He koe kio koe ke whanki whare. O koe kai ko ha whare build to last. O ai ko hange pe ko hange pe ha foi mitigation pe ke lava foi fatongia pa oswa na go ya osia kana ku amana ki au ka pana na fakau ko tau e fago hilina na o sa we apete na o te hosi mai ki tonga ni ai me ko ni tau e ke tau go si kai pe ke halave ke tau go si o even mention hepatitis na ko au na toki e ke he whare are apa nau tok tau whahake. O tara mai na ea ni makilu. Ni makilu na nau hanga o allocate. Koe pehe tokua ke housia ke mea koe ni. Ka koe whakamore ko whakapapau o sisi e 1 million ai. Mara e tok whakamau mai me whakamore koe ni ke. E whanoa ke ni 1 million. Kai ke. Koe taha whake matawai whake sio ke ngau koe ni. Tako o whina ka o langa pe mai kakai ko nau. Orchestrate ke na he kono hinga ne kai o mai he pureanga ia hapalani mohano patseti I tau whapango ni na ku eke tau eke he komit paanga eke he wharearea pe koe ha e nau palani koe ha e nau whakafuafua ke whakamore kai ke lava ia o mahatari hanga ton tala mai peu tu te tahapo 5 million ai office paremia tu te 12 million ai office ha tu ai oku ave ia whakarea I he pepeske ka unau tau mua ki he mea ke ka koe ngai isiu ia tuku kehe ange ai taanga e tau vāgo koe e tau fie tangata ke kau whanua e Pasifiki na o mai tuku kehe ange foi interface ko ia o ku kehe mo ene mau wha ekonomika ke whanua splash e silini te whakafofua ke na utano mo o mātua nea na ki whare o nao ai na o silanga loki tolu ai koe na fi ke foi loktolu o ia koe high ending panga ta hafe hea ka bau fe mau he pureanga ke nau nga panga ta hafe aho ai koe foi aho ni mau fai ta tau pe ko tau ai pe ko foi aho valu plus minus ai koe foi valu afe ke nau host ke nau hanga o keita ki he foi loktolu tau pe minimum tolu whakamore ke he foi function koe ni koe valuasi he foi whataha whakahoa ke he foi loki ke he foi whare ni mamano o foi whare hono whatau tuke infrastructure ke he foi loki ua tau pe minimum koe toko ua Pea koe tūpare whare, matu koe whare container. They are not built to last. O hiri pehe whanki pou. O kuhange peha whakataimi pehe. Ai ako kusia tūke foi implication whaka ekonomika.
O no langa he fulo to vau I popua. Ai ni mamano ke ne hause toko ua. Ki he vo I wike ta. Whakahoa ka pau na nau ready behind he kakai. Plahi pe u whare. Ka pau te tau pehe ke tau piken susa fo I whare wangi au ke tau ngau aki. Me he nofo anga I kakai. Tau peka foi wangi au tau peka pana na wahe wahe. Foi whare ua noa maha foi constituency. Pa nau pikin susa foi whare ua noa. E ne hanga. Ke unga kene kawa foi whi mau koe. I he paanga tau pe I he paanga e valuasi. Ki he foi wike koe ni whai e foi whakataha ke foi whare. So ko taha lele I mea koe no upgrade. Paku peka sili ni loto I he domestic local economy. Aku ko taimu ko ku mawahe ko forumu os improve I pe mangahi api I ke te ke hangahi. Ya hangahi PNP. Mandi alo taimin ke Airbnb ai anga nofo ko kene keita e tau tourism demand tau ngai firma tau mau e anga uksio o na kai ke palani ko reactive approach penia they myself interest uksio aku ai ko self interest no foi ko la hang ko whakamore ke whakatau mai ham nau ma fare ko la hang e kickback there is room for kickback pe hoko pe wa hoko but it's perceived hego feu iko ha winga na alwa e foi option he me goini papa hego meni o no fa o filio I hange goini e solo na mo fanonga to pe he talanga I fare area ai ngahilanga afa langa fa fangi fare fo ta ai go me go no fa more go e mi go hiwa mano ai go na to go hiwa mano to go takilo ka paule na na pehe uksai fangi fare go ni hamena ka je na ota fangi fare go ni ke fare afa he kulele yang fare go xio go ke sai se fare uksai yang e ka go na go pepe go ke ne relieve pa na to fa la he na to lu ya mama ai go ku la hi pe me ai ku fa tu pu fe ia ko konga go ku ngo konga je ngo ye ai mandu go mai tau fa fonua fa Pacific ko ngai go hanga ngo I tai ngo go te nau ngau e ngai facility go ni ko vai ko hotel mo ngai accommodation ni o na hanga na tolo ai nau foi base water system ai dau bega ba ua ka vai ia uto na ngai tange na tolo Petoki fiti lewa ai na vai ge na ngai accommodation ni no fanga o manawa si a peto pa ko vai go no tawango no taki ge ngai no fo anga ko ni agua foi no fo anga fa go sanga o identify ko no fo anga I bisopu ko no fo anga I fasi ko fo ba mo popua foi no fo anga fa o ku flanga hoko pe u fare ko vai ha upe me te bio Africa ke ngai fare manduga no fa to la hen te nau a bonbongio te ga na o ke ngai fa da all at the same time o mai fio te ga na alu ke ngai function go ya all at the same time ka pa o ku to I pe ngai api individually he ngai he mawanga vai go ni I can imagine e palparema fare fi mare da mai bathroom like ko anticipation ni pe me go ngoi pa go funky fare fo kia o na tu va o fica ke soundproof te foi o kai ke soundproof ya me hange be ya go te longo agita he go ngo be he so o ngo I pe he kwanga I ku whakaukau ia nga tau
he lava pe he kakaia ilo ai toki ai hake pe mo mea ko ha urunganga o ha fonua anga ko finga ko ni beautify ko toki to ni aka u to po ai vari ko mea pango ka kai ke ai kai ke ngo yo ku ai o ku nai tonu ai fa fotunga puleanga ena u ta ki nafa ene hanga o inspire ka kai na fai na to ko me nya ku fa la vi kai ko langa fonua e tolonga e fai pe he ka kai not government ko anga ya ku viu ke tunga ko ai tau Oye, o mahuinga bito pibeni ai whakaukau kuki o mai, pe mo e whakatala noa koe he anga ho wakai, mei tua ki he teu atu koe ni ki he whakataha koe Pasifiki. Koe aho e taha ua pe taha koe ni kutoe, mahino o bito ai whakaukau ki o mai, ka pau na na nauhanga o ngawe ake kakai, koe ngā ke whai aina doke nau mawhana pe na whanonga pe whoki mua na whakaha he paremia i he mea paremia whakaha o pu na o si whakawhi ke kakai ki ngahi api o ata ke lawangawe ake whakataha peko di mahalo ko paupeke whai mga hilanga koe ni ke whakakato ngahi no whaanga ke keita e whatokolahi koe ni neongo e ne ngari tō mui o ku os mahino pea ke taha kotoa o ku na tau lere tō mui tau teu ka koe tau pehe at whalahi koe whakataha mahu inga whukeni he ku wakai hifu ke ngahi o ngongo i mulin koe whakataha mahu inga eni pea tau te whito ki he status koko kia e tau paremia ko ngā kōwhiria ke ne hoko koe takia o ngahi whakataha koe ni tū ko ia ku o kufu o kia tūnga le rei au pito tū ko ato ngā ia whakawaha apure anga he tau nofo he Pasifiki ke nau hanga whiri e tau paremia ke hoko ia koe taki e wholomu pea ohake ai motonga pea paurewa tau pehe fui aho tahawa koe ni e kai whangantaa fuki ke kakai ke nau tuu haka poupou hanga awe te nawala whai ke whinga i he ata le rei ko ia ke tau lava as le rei ko toa neonga tau lere tō mui ko tu e malawa pea i piweni ke tuu haka kakai o tokoni ko ngā ke pure anga he ngā awe ko ni ke lava fi whakataha ko ni pa tau hoko atu rewa tau wako mea ki o te tau teu tō mui pehe ka ke lava o whakahoko e malaba pia piweni ke whakahoko whakaukau ko ia he kakai you don't get it wrong ko anga maheni pia ko ni whai pe whakataha ki ha whanua ko e wharemia whanua ko ia kusea it's not by any other means ka koe poini ko hinga ko ki ai moni apito ia ka ngata pia si hova ko fola mai pe ke mama mai pe mama mai let there be light and there is light ngata pia si hova as long as we are human ko pau ke me ko tope pau ke ngawe e ko je lava ngawe fa ka ko ni ata wa to o ka ya i lo i ka ku ka o feina au pito pe au ia na kia mo anga usio ko fataha ni ko ni fataha ko na tonu ke na ula ki hanga na toria o we e loto i kakai right from the beginning o mai whakaivia he ko palpare mai ni solo let's say ka pau tau pehe te oatu he minimum ai whakamore ko ni let's say go 1 million ke hausia ke whata ko ni imagine ai iwi kakai ka pau na e whakakaukau e 1 million ko ia ke really kakai pahai ni ngai wahenga hongo fului tonga ni e na hanga o teu i fai foke ai kolo ya ko tai mboga ai kolo hanga rewa he fine mantua ho no e fanki fuka o teu ake ngahi mo ngahi kiau ku na ki fa rea he mego ya
That is not no way ko ai kolo ia. Me gui ko whakamata lelei. But that is not ko lifestyle ia. Ai ke au ia ka pau na nauhanga tō akau I tō Samoa. Whahinga mea ko nau urunganga ia. Ke te o nau. Ngai matawhare. Ake mea ko ia. Ko toki whai pe ai. Ko uhi o pau ko wana pe o pau kau minista pe toki ai o whakamata lelei. Ai ke au ka paka ke tau rimo e whainga he piti ko ia. O whai pehepe tau whai tau ngā aue. Whai pehepe tau whai tau lotu. Whai pehepe tau whakahoko tau ngai whatongia. Whakamamata pe. He kutotonu ia. Kau ene mea hange ko ni solo. Wau na hit hati au ia he mau whare alea. Koe tohitangi he November wafe woa. Me toko mai lewa toki te pire e whare area he aokose aho wafe wafa. Ai tari me he komiti ne ave koe ki ai ke whai nau ngau ke mea. Nā kua ngoi au kuto e au e whai mea goia. Ai o kusio o whamamata pe ngau e koroa pe ke whai. Koe nau toka na tolu pe kuola. Ai koe hinga fukoe nau. Ai koe whare area. Ai metafoa na ngau ke paula ke kakai ko lindoe. O kulere ka wai ke lere no ai au tuki ka wai he tuki ea. Ne mateu. E ne hanga o tuange hono sino ke tāparasia. E whailau I discipline. Koe uhi koe salvation e kakai. Whahinga mea pehe o ngoi o tau mamao au pito e tauranga whanua. Whaipe mea koe sio mea pango. Koe lahi e paanga u whaia ke ai ngahi ngawe koe ni e tae parani pehe ni ka koe whakafotunga whakacampaign. Whaka amai au koe mea koe nina ege ko halanga whanua. Ai uno te wat whatata koe ni solo ke hanga I ku whakaukau. Whe ka pau na o mai ngahi saipea tā no aia. Au pehe koe katea koe ohorei. Koe ngahi resort o nau whakalere whakatourism to iai mo nau accommodations. Tau pehe lava ke mohanga o expand ake ho mo ngahi I loki wanoa pe loki ni manoa. Koe contribution ene pure angate na mahanga watu. Koe ngake mo lava hosi e ka kai koe ni. Koe taingoe mātuku ai fu katoanga koe ni. Mātuku ai fu katoanga. Ko osi mateu, matua, whaka taki mamata. Ngahi no whanga koe ni ke nau ke absorb ha inflow mai a kau tourist. Ha whahinga event. Kau kulasia, ai koe mea last. Kono lere koe sio, he kono inga empower o taharewa empower tau kau middle class. Koe tau kau young entrepreneur. He koe langa whakaekonomika hawhanua e makatunga he toa lahe kau middle class. Aki hono whetukutuku ai lower class ke middle class. Ai koe sio koe mea ia koe whainga langa whanua nau. Nau amanaki au. O kuiai e whainga sio. E fukonga ako ma fukonga lotu kani. Ma o kuiai e konga e koe ni ko hanga whatonga. O mea he maupe he katea ai lerei maupe he porei a lerei pe maupe ngutuone a lerei pe mau he waterfront. Hange unau sio pe he. Ka koe whainga whakaukau e koe nau hinga koe kiai. Koe whakaiwia ngai wheitu koe. Ke nau whakaiwia whakaekonomika I whanua. Na lawe e ka kai totong hau e whanua. Koe sayang e ia hore soke. Koe sio koe ke whanki langa koe. Ni langa tuu mo vete tuu mo lere. Koe langa pe koe ne ospe foi mea. Na hau. Te whakapapari ka koe ko os whanki whare koe ni ko stu. He wahe pe he kau be mei koe kau tama bea kau paipa. Ai ko whainga whakaukau nei ai foi taimi nei whai
ai reform o se pa property ka to ngai feleti ka to ko pureanga tua tuia ila fa ma po ko ngai li su ko ka feleti ko ka pai pape na wai vai pa tua tuia el panga mama ni vengo eso tau to kai ke ko o mai ko tau ka expatriate pe mo tau ka counterpart me mori ka consultant ni to fa mo be por anga to kumet ano fa o fangi feleti ko ya na me kai ke ko ka to me ko ni okulahi o ko fa am ke ta tok tala noa he fa ka ko ni ka ko foi event ko ni o ne highlight mai ai palpare malai e anga uksio mo tau langa fonua o ko yo fa pa pau ai o kana fa ko mega diao he ta be ka o mafai o ku fola we ne asio anai lo tonga fu fa ta ko that is a very significant indications ke anga ai tau fono fa politika he fono Koi. Ko tu mahalo mahino bito ai formatala ku ke whahoko piven. Whikau aki mo taki update ko ni whataha ko di ko ngahi wiki ko ni ka hoko mai te tau lahi ai be ngahi taimi te tau sio ai ke ngahi mea hoko pe tau te whita taimi lere ai whataha. Ka ko pehe mo ke taki iafe mai mua ke ka vinga ko ni ko loto ke taki ngawe aki he toi ngā konga ko ni ta polokalama ke ne osi. Oku loto ke ta foki ki he ka venga ko ni mau inga ia foki sio he tau talanoa ko ni hange ko na ke talanoa mai oku folau e ni afiona ki muri ka ko tau sio atu foki he ta faaki ko ni i he ngahi mea ko ni hoko ko ta faaki foki ni i taimi kwa ua e kau taki ngahi fonua mei muri ki tongana ko tahai ngahi ta faaki oku i he malu ko ia ofisi ko sekretari ni afio ono toka ngā iko he tawhaki muri, e kau wholau koe me muri. Ka koe ki tawilo pe ku whewhe rewa ne tu umahana ngā ue pe ofisi ki no whahoko e whatongia ko ia, pea mo e paremia. Ka kou loto ke taki i whoki mai ki he tawhaki koe ni, i he whakau koe ni na ke whokotu i whare area, ke whiri he tu i koe kau no pere, koe ngā koe tu mahu inga apito ai whakau koe ni ke ta te tala noa ke te ki whahana whaloloto e whakaukau ni ke mahino i hala whanonga. Pea moe, ai ko whiwhikotu ui e ua na ke whai i whalearea ke whakaukau ko ia. Ke whaleare, ke whiri he tu i kau no pere. Pea moe whaleare i ko ia tu unga wahenga kau no pere. Pea moe mona ki i he tau way forward ka tau tolu. Pea koe pe toko ai ni hiu nau ke whihe uia pina te whakau koe ni. Ma tēnā e whaka ho rehe taimi koe huki wharearea na ke pehe. Ko ho toku mai pe ho whalalaka mautolu ko ni ko whiri mautolu. Alu mautolu ia malolo te mau mautolu whai tau mautolu. Ko whihe uia nau o hangarewa he ni ihi o nau o mai whakau koe ia. I he whakatu upe koe ni e ua. Ma te ulahi whake umea mo whai wharearea. I he ngahi ngawe ki he koe i mea pe ua koe ni na e whotu uku mou nofo ai koe ki konga pe ni e whotu whakau. Whaire ata mai na ki o mai. Ka ku whehu ia ai whakau koe aka koe. Koe malolo eni na ke whia mau ke ka kai ke na malolo ka mou tau ka ke alko tau mai ho e ki mo na ki instead of people. Oye solo, io fa malo to no ake e feel. E koe o mahino bia ka te au. Pau koe ko whaire ata mai solo. Koe me o tui o kuloloto. I he hala whanonga e tau whanonga whapaikare. Pia ko mahino i pia e viu poini wana koe me ta whake taha. Ka koe anga be na wausia. Solo. Koe whainga whakaukau o ke tau mau haola o miriange mai kakai. Kua pau ke tau o hei kai ke tau
e kai ke tau ko pau ke ai ai ngai pore ke fo ai hange ko ibeta dole mo yembe ko ka pau te ke fie kai uo fie kai I ka lele pau ke to ke taitua ka pau ko muri one beba mo lori mo lomu te ke no be ma tota te ke fie mari pe ko ai ka ko ngata anga be me te ke ausia ko ai ko kuhinga pe e fata no asol ko au solo but politics was not a career option ki au ko ku en apu I fare ale ani o ku kai ko hau pe ku ke no fare ale I hate to see that I go me ko fe ia me ka to pe fare ale is to the purpose ko ha ko ha hinga mo fai pe ai ko tari ko ngape ko anga maheni pe na maunganga mai ki ai ai ki haure vai o ka pau ko fai nga mindset ni tau te ke hirio e ko e mo lo tu I fare ale ka pau o ku tari pe he fare ale ai fai nga he ko no hinga ko mani o ku nau teka he teka o continuous improvement o mea ko tope o ilo mea ko tope o ilo na whakalaka mea ko tope o tau experience au ke telefoni au ke computer me mea au ke mea lere au ke wakapuna na kai ke pehe ke nau u whaangota pe mata utouta o vale pe ko asia foi o ia mata utouta pe o vale pe ko asia fui kata ne mata utouta na ia fei lau ia ai ngahi mea ko pau ke te inu he koe whakatala noa ko ke ne hanga whakaloloto whakakau solo pehen fei lau goe ko ngau e peko lau anga maheni kau ku loloto ene mahino koe kau lau goe Einstein no pehen o whakamore pa anga yako kau whakamore pa anga lahi ange whakamore lahi ange ai tae yako ai ko ke mahino le po fe ai ko sio ka pa he ke te loloto te sio ke me go ya he ke ko whakamore pa pe ako ka ke te whakamore kita ai ako kita ka to whakamore lahi ange mau fai I he whakau go ya o maho inga lewa ki he kakai whanua ke nau te ki whakau loloto mana tui ko ke alu go campaign he wahenga na mahino ka te au ia palo parema ai mahino ka te au palo parema ai mumeni kau whakatala noa ke mea koe ni oi foi fehui koe na nofo hoku ata mai estuai na alu ai helo o temokalati tak whakapoitikare o au ke he tumu pe mo toko lai taha whare area estuai na au ai ki ai pakangen toi advance ai party o even ke ne hanga o pehe ke ne ui party ke whaha foi official appoint ai taki ke ne hoko atu About te tau ako he ngahi whanonga anga whakapolitikare o ngahi whanua keke. Te tau maua whirioi o ngahi whehalaki. Mea nei whehalaki nau ai, mea nei tonu he nau ai. Koe taki koina a Singapore, a Lee Kuan Yew. Koe huinga whoke kunofo e ku whakaukau nau ki mau whainga mariao alo ako I Singapore. He foi mai na ono he atakai go ngahi factory go control for the robot ai ngahi anga mea lele ko ke te hatanga tai tu he fu fare
lo poti ka to pase matapa ke tui ke sino ko hama ngai kongo ngau fai ka to pe control ka to pe he computer ko ku ako ko historia ko Singapore nai toki tau ataina independent ya Singapore nai pure ina toria he British Empire toki tau ataina Singapore he tahiwa anonima na ko taki ko ia tamu ko li ko niu na hu party party wa demokrati fonua fa demokrati e uhinga e nau fili nau toke ke alu le vai a foto e ne party ko e people action party PAP ya ne lite ia campaign lite ia ini he foi fili ho kope landslide win landslide to fa tolu me to ni mataha ko e fale ale pe me he foi fili ko ia na ne fili he hoko foi te me tolu me nau mau be he nau party osbe foi fili e tolu le tuange mai leva ne hanga leva announce mai handover nau ataki osia nau hanga nau tolo CV o nau pe mo ngai foi principal ke nau muy ai ko successful anga ya a Singapore ko tahiwa no ni ma solo nai ke hange pe no fo na Singapore ko no fo ko ni pa tanga tamo popo no fo me no fo squata toko la hita hai kai ka ko ahon whakahiki a Singapore ia mo kau super power ko mamani tunga fa economica sai ko ku hinga fo ke ko fatala noa ko oktoton ke ta fehu ia ngahi event ka to go ia ka taulava o tip analyze le ko ha me na ngawe ko ha me na ke ngawe aya ko time ngona na malolo ya pare mea kai ke ne advance ta me na foto fifilia ka na kai ke pe ke au na kuloto au ke ilo estuai na kai ke ne fai pe ko tana ki be pitch and pieces ya nga ne fakatala no mo me mai no te anga ne fakau ka ko e whakaukau pe a ke anga i ne whakaukau ka ko taimga na ku hua i ki whare area o houlawa sio ke whi ata ke hea ata fo o au pitoi ka ko ne solo ka ko me na o ngo i pe au ia o ku iai o ku ikai ko alu ki whare area ko alu noa ko alu to find solutions ke ne solo vai mea o kuki mai tal hono hiwa i mai me tau tono ke whano taha mea na ku wango i pehe hanga e ku he taimi nau campaign ai koe mea ku mahu inga i he tau whanonga whakapolitikare ke pule i lere i tu hau e whanua pea taha mea na ku ako pehe ku heu matanaiti ko taha mea o to tonu ke mau he kau whafofonga au lava o sei lau i nau sio kita kai whake fofonga katai ai ko ongo foi ka venga ia ua na ku whaka mama whae he campaign hange na ku ongo i ke mau haloto lahi ke ui whare area pau ke address hanga tonu e whakaukau goia. He ka pau, hei kai te ulawa address hanga tonu e whakaukau goia. Kau whinga pe ke ulawa, hei kai te ulawa tu umau. O tu umau i ha whainga whakaukau i he lelei whakalukufua e whanua. Sai. O taim goe na ku hua i na ku hanga o hake whakaukau. Ai ko na ku hange na ku whakatoka ngai na uloto ke whakamao popo nge fo i hala whanonga.
he ko no hinga he ko hange pena o manaki pe ko to ki fare ko pau ke ai ngai palparema pau to tonu lewa ke ulava mahino i ngai building blocks na hua na mama faka awe ai foi fokava go ka te toki lava o i peiti fare ale ai foi fokava go truly loyal ke ne afio tau he konisutone ke maani on pe fai oskia velenga ai te poto me te tau ke mandu ko whakakau kau na fe na hanga e akirisi o mai ke kakai ko na COVID-19 ko na COVID-19 e te alo kore falala kakai kana ga yo loto ke kore aki ha mea kana loto pe kapau na ko na falala na mahuinga ia he kahau ke pure i le fonua he mahino ai ngahi mata vai anga tataki o fonua more te panga he ha ai na kulau e au ia ko oku lahi ange ai fai hala he taim ko ke fa ma popo ai ke tau ke moa in order structure ai anga tau fonong e tau system fa politikare e maianga hono implement o ngahi lao o studoni e fa mana vai he konisutone sai tai bona we ia foka va na ku hanga le va fakatoka ngai o ku ia e me ia o ku kai ke mahu inga ia ai anga mau hala fononga ka ko ka to ai foi me ko hoko ko he ahoni o toki uhinga le ka ureva ai uhinga na elave ai ko ata mai mo ku loto ai mahu inga foi foundation ko he ko me ko o mahina ka te hono ai ke hange ku o kata pe ai ke hange downplay ai foto na fai o pe o hai alia mai kakai o ke algo foto solo hei kai ke lava langa hafonua ka pau gono kakai kai ke cohesive kai ke nau ma pop o mena ula vegi Singapore ka o ati whakau ke ngai fai tutuni ko taki ko ni na ne lava he pau pe ke tau feu ya Hawaii o success ya inau tolu ka ke tau success tau ko composition ko kakai ko Singapore tai na nau independent ya me ko pesete fin ngo fulu ka usia ina ko Malaysia peseta fa ka India mo kakai ke pina mai o ngau e tai na pure no tole kana e fili takia ko ni nega na ne fili ia ke whakatahata hai whonua pe o mai English language ia ko working language ia neongo ne ilo pau o toko lahi taha ka kausia ina te nau loto anke nau official language ake asia ina ka ne kana ne hanga o whakaukau in totality hei kai ke lava langa Singapore ya ka pau kai ke nau hanga o take everyone on board ka tau benga minority penega ke ne hanga ya o te tuku mai ke ka kai fonua esa referendum ke nau hanga o ange hanau whakaukau po hai official language ko tano peni ke apply whainga whakaukau ko ya Taireva ke ongo ha whahinga kurupu pe ka whahinga matakari o ku kina anga nau interest sai ko sio ko ki he kugo ki fare sol ko honest opinion benia o ku kai hanga fatonga no foi ka ho ki with evil trying to take behave now ai ge hanga eksio na ki evil nga we eksio go he ka fa fonga kakai ko lau marie fokia ko lau marie ko o ka venga ke pure i le fonua o ki ka no foi hasino o foi universal common goal ya o fe kumia mama ni kia
Na no fa fa ko me ai ho weki ko me ai patoa ko me ka independent ko me ai paka o foi me go ia ka pau ko ke a usia ai consciousness o ia ko me lotu e fa na tula be ke muy ya fa na tula be ke ongo ki ai ha me ha ngai fo tu o lele not because ko na ko fa pero que pe que te advocate au ya que pe que neongo solo neongo e ha fa da tau que la a malupo ko pa to a pe un nga we que pure lele neongo ko pa to a pe ka we ka ko me bia pa to alone ka we ko nga we pe que lele pe a pa to ai na ku no fa ni fa ka ko ko si o ki he hau e ki sio ke kau independent ni mai anga nau. O te lahang te tau te wheta ti wai ka tau ka pau te tau ke alu maha whainga ideology maha whainga whakakau asenita maha whainga interest maha whainga group. E koe mea koe nau tau o sai. Mandui koe mea koe toa peo ku liri liu i he according to circumstances. But tainga nei tō wholofola ai ne awhio. O ne ko mani ai pe tene ti mani ai o kune whemau ke pure i rei tu hau e whonua. Na akulau e au ia koe hangeha ha mama he muitano. Na akulau e au koe amanaki anga. Sai, tainga nei retaliate ai pure anga. Tainga koe na ulawa i o sio estu wai na kaike wahanga ia anticipation wahanga i whakawau. No wonder why na ia oa akiris ke tunga koe ni. Pea kaigen to advance ia whakawau e. Tala noa ia he hoko institution e monarchy as a sign of peace and unity. O mai koe ki Singapore mana tui koe foi osi koe taulahi pa nau ngai we humai koe pa toki mai nau independent ni. Mea mua nei fai he taki koe ni koe ne invest e nau ki resources koe na e mea. E nau security. Invest e nau kau build in the army. Alfu ke kau Britania. Koe ne whakakau ka pau hei kai ke malu. Pau ke kai ke merino. Ai whonua, ke nau ongo nau malu beu. He kai nau lau na tō langa. E ko sio, taha ine ngahi wahe he University of Harvard he uafe. Wahe tama koe ni. Nāne pehe, koe ongo mea la lahi. Koe ongo mea la lahi, o ku mahu inga, i hono langa ha whonua, uraki ko stability. Ua koe good governance. So ke mea koe ku nau mahu inga iai. Aina ne pehe ko hapure anga o ku nau completely refuse ai corruption. Anti-corrupt government. Pea stable. Stable o koe ke aha whainga urunganga koe ke favor ke dominate he kausia ina. Ngahi matakari ke he ke tuupe ko ngau nau tolahi ai na ne lava o identify ngahi issue ke ne pasi mai ke kakai ke nau referendum mai mo issue o ne pe o pau ke ne taki kakai ke foi tu ai ko mego no focusio he taingo na hoko ai foi se paki mana to iso na impromptu foi mego ni ko rock fe hu mai ga he hai komu ko hai sio ke ko ku reaction ni na alu mo ku ta hine ki function go ni he wai tangite ki au he kuongo pe ya ko he ku hanga fe hu ia ko hai platform o pure anga o aho ai ko o kunau hanga pore ai firma na o mai mene afio
ai na kuongo ko hai foi platform o piu dai ko platform ko na lava ko an peki go si go jai ko fatau fos kaja fa nga principal na kaja na o mai na to mo tu fa demokrati ko tu fa ko miniu si ko fa hinga me tu fa monaki ai ko ha foi platform na hanga malanga ki piu dai hanau uma whaka politikari. Koe foi preto muna na humo vete mai pe o whakatau hosi. Haue o ministae, haue o repopo mai kau. Na kuna whakau, ko hawhainga preto muna e tolonga i mo tulo halanga hawhonua. Koe tari goge ki ai ikai. Ai koe me ene, soko kouku, ai hake foi lau goia, o mautoke. Ka ko whenga whakakuia ke uhanga o hange ko ulau ai neka compulsory neka ke peheke ko mea na fie mau ka hanga he atakai o mold convictions ke pesiu ai ka ko uhinga age ko kau whawawhunga ke nau talamai nau lau ta ke tau sia toka ka whahinga lelei koe whetakai holope koe corruption koe nei tuku aki ke ngahi pure ki mua o toi whewheka nge pa te mau o toi lahi ngea he pure koe ni ka kia aue ko o si lava asio ko o si asive whakaukau au e kakai toko lahi taha whare area koe mea ko lava o identify that we need to relook ai tau ngai institution hange koe monarchy hange koe ki hange koe kakai sai koe ki tatakai holo he ngai function ngai o wau ngai katoanga whakakolo whakawhonua whakawahenga mo ksio koe ki he United pe kakai au regardless ai nau ngai tui whaprikare mea koe nau kei mau pe nau tori ai whakapapa mai lau pisi eiki mai hiki katoanga nau alu gai ni a fio katoanga wai ka hou eiki aia koe whakakau rewa ka pau hei kai ke tauhanga toka ngai ai fo ikonga koe then we need to remove fo ikonga koe kai lava ke o mai ai whakakau fo hange koe ni whiri katoa he kakai ka whafonga whare area kau kai koe fo i whakarea whakete kovi foki he ki awe au kai koe whiri he kakai e kau no pere ki awe ka pau koe uhinga ia anga whakau koe te ton ke e kau no pere e loto i whare area ka koe hae uhinga ai te whiri nau tolu koe te pehe tokua koe ngā te nau tariu i rewa ki he kakai koe hano inga koe nau whai beha tu toni hala e tuku na dole he kakai ki to anga Filipi mai mea ko ni solo koe whakakau ia foi whakakau ia koe whakawhanga koe ni pare mia honi nai tuku he pare mia koe ki tua koe tala i peka ai whai hala au whiri mai peka kai koe pare mia koe nai tuku mahalolo atuna aina nau pehe tau tanu pe hala pe koe ngahi wahenga pe koe kau mai kau la kamata pe ai tau anta pongo fulu toi whiri mai peka kai aia koe foi fasi ko ia dai lave ka ia ri kwa niu ia koe fasi ia koe tau tangata na exploit e nau totonu pa koe nau whakakau ka pau te nau hanga o remove ai nau exploita ai kakai koe nau mea e le rei ange ono pule i whonua ka koe pehe koe ri kwa niu koe ngai whehala ki au whai ngai whonua la lahi mama
na kai ke mui ia na kai ke follow ia ke foi mistake ko ya so te re-emphasize pe me ko ni ha ko Mandela tai ngoi nai paremia Mandela nai really kakai ia ke nau to i kau hina ai kau pe ko kau ho eki to i pe remove nau to na kai ke tali e ne whaka kau he kai ke lava langa Afrika ia ka pau ko whaiga ala ke pe ai foi tau tangata ko o whai pe mea tatau na whai ang he tau tangata ko ki a kinauto Ea ko kusio solo pa ko tai mo na whaka eke ai pau kisio pe hanga mau ke hau ia ko kulau moni pa kai mau sia pe he ho ki ai whainga complexity magnitude o subject o tala no ke fare ko u ko ke le fo 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 no ke na wa usi e na to ka ave pe na fala la na to ko whoever they like pa ke fai ko nga o mama e ka ki au ka la mali o is evil he anga go fio ka ko fe go hanga o teke ai ko ngo yo kai ke malu ia i he kaha u he whahinga talatau pe une mau e mau whakava. La tū mai rewa he oi ki o mai nau propositions ke pureanga. Ka koe foi statement ia na uhanga o piki that catch my attention. He time wena na uhanga o declare publicly ko nau tefto i whatongia ko tau i whanua ka moe awhiwala ni awhio. Ki hau ia na kuongo i le wauia o tau unu ke tau alaini ki he function toton ho existent ke tau coexist. Ka pau ko ia ka anga ko whakau he whaitaimu ia ka pau ko ia mou ilo ho mou whatongia o tau i kakai ka moe awhiwala ke ne awhio. Kai toi lava i whatongia e ue ko ia ke mou whai o mo onio tatau hange ko mou whakawa ka ko mo tau kawe ke pure i le tu hau. Ako me na mo oni ko ka au, sai. Pe tai ngo na to ai ko e na fo i le ko ya mahino ka au ui mai ne afio ke pure i le tu hau e fo no ko le ka kai. Na ia le vai fai na kau ya au. Ke systematize ai fo i process go na ha o ki fare ka tau ko exist. Ai o whakau tau totonua ke o ai ko siokin. Na i kai ke utui au ke hau e privy council o mai e mea kuloto ke ne afio. He ko irrelevant e privy council e ka au. He kai ke aha no mawhaifa ko ni sutone peheia. Kana akuongo e au o relevant ke hau e ai mea kumokoi ke ai hau e hene kau no pere. He kui he ko ni sutone ia. O kuloka na tolo he konistu tone ke alo na hako. Ai na ko me ero na whakau if that is the case for us to go exist. Ko awa na kai na ku o si ako au e solo me ngai whanua Pasifiki. Pisi ha moa Vanuatu mo solo mo ko ngai whanua ko ya. Mandoi na utala no atu ke alu he whataha e UNDP he budget scrutiny ma financial oversight o pakatala noai ga nau tolu solo i vai nau ai mea ko mari ko kau o hat plan fa ta ko fisi ko republic pa fili na party fili na paremia ka nau to fili be na head of state ko fe wi ba ko hanga fa kau o toton ke tau hana to whakangingi la yange ke tau head of state. He kono hinga o ku vital, is a vital component here for functioning. Fatonga e akirisi hanga ko fa ko. O fanonga be fainga fasi ta mai asko na fanga e fakau. Na ta mai to fainga fasi. Ta no ga ali kwa new me revolutionary anga ai whakakau ko unga peia he ko kau ko momenia ke ne hanga whatau tai nai
ha whainga whakakaukau pure kowi, Okay. Nau nofo whakakaukau pehepe. Pako mea ko na ku mahu inga ia iau. Ai au homo ai e ku rea koe ka koe mooni e whakaukau. Na o ku taimia ke whiria he tui ene kau hou eki. Ko ngahi pui tuan ko he whanoa ko he whiri ko hou eki. O ku nau ope, ko nau alupe, o campaigni, bright piholo he nau kau no pere, o ke whiri I nau tolu. Ai koe nau o mai puka ki loto, I he lau maari ka pau koia ia ho lau maari o ke fou mai ki wharearea he fou ngā kāka. E fua mai pe ai. Ai uke te hau pua whakatau hosi. Ai nau whanau leo whakaukau ka pau koia ui mai ne a whio ke pure I le rei unau kaila kātoa ko nau whatongi a ia ke pure I le rei. Kau te ton ke systemataise foi processi a koe hau eiki. Ka tau lava coexist. Koe kuhina e kulau solo koe whehu I pe te tau coexist pe kai ke whemau ke tau coexist. Koe whonga ke tau coexist e kono systemataise. Sai. Koe whonga le mai taha ai ko o mai ke whiri he kakai ia ai kau no pere. O kai ke kau no pere ko ki kau toko no pere pepe utoko ua no pe utoko whiha o kuitonga ni. Ke whiri me toko hiwa. Eko te whiri pepe me he ki he. Whai iau ira toka ha ene kehe. Aia e toi o peo te whai ngā praipi. He ko ngā kono inga to ton ke lolote whakaukau ko nisol. Koe kere uke inofo he hau eiki. Te nau lava ngau e ake kere. Aia ko kuhinga o ku totonu ke tau whakakaukau I lelei. Aianga e tau composition, whaka-component, whaka-function, mai anga e tau whehoko taki. Koe whutaki ene whonua, o kuikai ke tau o kune ui mai ke pure I lele whonua. But never before. Tau e move, I pro-democracy he ngau e akirisi, pe mo kau tangata e o whitingo fulu. Koe tau toki whakamau popo mai eni ka hafo I kuonga. O kou kuongoi, o ku tonu a laine ngahi. Ngahi galaxy he. Aia huinga I e wharea ke mea koia. Taimena mamai ke patseti, pe au eke ke taha kau no pere. Pe au ku whiha e nau wahenga koe whaka no pere. Koe tari na mai kau koe panga o no ngeau ke wike ua. Eko kunofo ko koe kia I ka pau ko whi amokaki au. Ka pau ko whi amokaki au he lere mai haki motua au kore hane ki totongi ako lere mai haki motua koe. Ka pau ko whi amokaki au o ko wahe ua awhi au he wike ua. Whe kau no pere. Whe kau no pere mo nau ngai whatongia. O tauhanga o tali fo I moan ko ni solo. Ta tau ai pe ka hanga hano pere o kai haki panga kākai haki motua. Kākai kere. O ilo ke whai pe tau ngai kātoanga whakolo. O nau hike ho eke hange pe ako koe. Nega geni whai ako. Papau na lava whakatala whakawhainga mea ko ia. Ke tau pe koe pure koe pe no pere patu ke ta whaki. Na mei ai e mea ia. Tuku kehe ka pau te tau o riu ka wai whainga whakaukau koe. Ko mea e koe, ai koe kusio koe whahai koe taha. Ka pau nau mateu ke nanga riu ka wai, o mai na tau riu ka wai. Koe kusio koe aku ke lelei koe e kakai. Ma lelei koe e whonua. Kua pau ke tau ki whakamore paanga he ako. Ene avoi te whakamore lahi he tai ako. Ai koe uhinga e koe nau uhaka e whakaukau. O kui kai, he koe whakaukau koe na ngau ake I likua niu he taingoe na ne hanga o rebuild koe a. Pada ne hanga o ange wahenga whiunga. Koe ne lau maari e tau mua koe a. Ke oua e fuu whai ngofua. Ke oua e fuu whai ngofua. O no braipi ki nau tolu. Ke nau tō ke temptations o bribery. Aia koe whakaukau koe na I au. We need to revisit. Koe ki fo I toko tolu.
Pa ko paanga ko te ko hinga ni me ko na pe to ai ke fale area. Ko ke tau te hanga to tana tu hau I kakai. Ko ke tau te hanga to tu hau o tu hau I kakai. He ko paanga pe ni na mo o si va he mo tol ki mo. Ai paanga ko ni ai ai motu mai ai internet ko fa poponga ai aku ko whakaukau whuki nau ange he whapoponga ke tala noa ai ke ne te ki whaama ala ai ne position ko ene o mai ko whakaukau ke whiri he tu I kau no pere pe me whakaukau ko na ne whotu he whare area pe koe na ne malangai na ke ne whotu maka na ne malangai pe whakaukau ko ia I whare area ke whakalele e tuunga wāhenga ko ia o kau no pere pe mo tu I tau pe he mona ki ko I he mea kunu tau whaalau go ke way forward kana o ange kia whainga maari e ke ne hanga mua o te ki whakamatala I ke mahino ai tu koe whakaukau ko ia I he ne whakahoa ko ia ki ngai whakaukau whakatemo tiko ni tau tala noa ki ai ka koe ngā koe koe motu mai ne telefoniko tui pena koe ka koe ke ose maka pe koe palparema ne interneti ka kusai pe ku o mao pe whakafofonga link koe ngā ka pau kune ke mao pe link ne lava huma yaki I he taimita tau pe ko loto ke ki whainga maari e koe ni ke ki whamalo ia te tau kau sponsor ki nau tolu ko ia kunau tokoni I hono sponsor koe tau ngai polokalama tata whito ka ki mau tolu koe ni I he ku mau kau mai he ngai polokalama koe ni koe ni koe whakafonga ni ku ilotoni biben koe ni ku mahalo na ki motu maho interneti ka ko sai pe koe ni ku ke ilotoni ka ki mo ke hoko atu o ku ko loto ki ke watu mo e whakau koe ni mahino kau ai whakamatala koe ni makatuunga iho o whakamatala koe ke makatuunga na ke whai ai whakau koe ni iho sio ke tawhaaki koe ia o e kau no pere pe mo e tawhaaki koe tui ka ki mo ke ta alu ke mea koe pahenga o kui ai foki ai taimi o kwhia maa foki mahino ai whakau koe ni he oku fihi foki whakau koe ni taimi tau tala noa ki te mokalati ko nga he ko whehu I whoki au ke atu ko tau whenga ke whakatemo ka lati a tonga pe ko tau whenga ke tau kei pure anga whakatu I pe ka whakalaka ke to ki whakatemo ka lati kia ngahi mea ni I hono whakalele koe whonua ko nga whoki I murini o ku kai whoko temo ka lati ia is a form of government o kai ko whahinga form ia ha government ke tau pehe ko tau ke tau whakatemo ka lati ke u form of government fo ke demokratia ke republic o na whenga Australia ko Nusilani ko Australia na whai na u e na polo ke ngā ke na mafuri na tol me pure anga whakatui o na ia he tainini o whakatemo o republic na ki tā noa mai ki fis o na republic ai aku na ko na ngā unu ia ko ke form of government te ko demokratia fo kia I ke mahino ange ko ngahi principle o pe ia o ku o mai ke whakalakalaka aki anga a hono pure I whakapolitikare ko ia ngai whonua. Ka koe form of government ko republic. Ai a koe tau ko whehu I antu I he ni I ko ku nau nofo pena tolu I he teke whakatemo ka lati. O ku nau whenga ke tau republic, pe ku nau whenga ke tau ke monarchy pe, ka o mai pe principle whakatemo ka lati whakalakalaka aki tau ngahi mea mai. A koe ngā ke mahino ange ai ta whaaki ko ia. Ko ia e solo. Ko hinga foki e whenga koe mahu inga koe ke tau tala noa he whunga te pire. Ki awe mo whakakau. Ki awe mo whakakau. O kui kai, koe lau koe ni koe lau e taki koe na Singapore. O kui kai koe
nani ngau ki me pe he ka pau ko Luciana na te mokalati te nau se solo o kulahi tā mai ia kulahi ai ko fitu taku me nia ke nai o motu atua e mea ko tinga o whinga mai e kau mea ko ke ngahi nau ngahi hopo ke hebe mo ngai mea ke launga ke potinga o e kai ke ko lau mali e ko he kwango kusio moyanga judgment ko aku ko mea nai whai kai e tau kawe pena ku lau atu hono interview ko akirisi ko ne tau kawe mo mea ke pure ile ke ko whirea ko accountability ke lava taliu e kautaki pa kaua te kakai ke whai tutuni ai ko o sa sivia ko e kusio ko aku o sa sivia o kai ko hange ko lave ko te mokalati ko ngahi principolo o whakakavanengs ai ko lauga aku tau pehe ai whe mau he konistu tone ke ataki tua ai ngau ai pure anga o kune tutuni iai he kupuni mata kupuni matolu kupu valu ke nauhanga o ripoti mai ki wharearea ai paanga lahi katoa paanga nai tāna ki he tau whapango ia mai lahi katoa paanga nai whakamoreki ai koe ataki tu ai au tau tānoa ke o stiman pe koni sitone koe wheila tau tolu ke tau hanga operationalize te wate whatata koe ni koe o tokoni au pita e ku accessi ki he laiperi USB he lawe ai uhopo koe ku whatata ni ke foi kupta fitu he nau pe au ia o ku specific pe ke tui kupta fitu pe ke whai he tui ene pureta i whiwhiri mana ene whai ia ke lerei whalufua e whanua o kai ka lerei pe haki class pia koe uhinga ia koe pia koe kulawe fo i hopo hanga he whakamau o interpret koe uhi koe tui he kuptolu noa koe mawhai pure whanua o koe pure anga whakatui whakonistu tone pia o ku wahe mawhai koe ia ki ngahi branch ke he tolu o ku hanga he kupta fitu o timan katoa ai ngahi branch ko ia ke nau whai e nau pure tai whiwhiri manako ai ko foi whakaukau o mai ko he pare mia he briango ini ke ako tai totong pe ai ako ai kau whanau ako wogi tonga hai mo atere ka toenga koe ke nau ai ki aue o si aluia ke ki foi class pe o whiwhiri manako kai ke ko uhinga i whadara noa koe lau maare ke pure le whanua koe parliamentary democracy koia ko tui ki ai ko hawhare area o ku whiri he kakai ka kui kai ke uhinga ia ke tau kia au ia kai ko whakaukau pa kai ke tui au ki ai koe tau teke te mkalati ke tau furi he tui pa moe hoeki kia au ia ko ksio au kia koe tau hanga o whakangingi rai e ongo ua koe mahino ho nau function ka koe whakalere whanua o whakate mokalati hono whakalere whemau ke tariu, whemau ke pure lao whemau ke tau hono wahe tukau ko os akuri ko poini ako os akuri ai mona ki ene a whiona ia os ai ako toe nia ke alaini katoa ai hou e ki mo kau nopere ka pura he me ai solo ko hanga tongai o ku ia e mama ia mana tui hei lo o nau ata mai le reipe o kai ke peke e nau se sere ke pe kwa ke nau lava ile me ko vi me sai ka ko nga fo ke ko tau tolu pe ka kai tau ato hapai nau tolu neongo e ko vi ai to ton ke tau lava o lea he taimu go tau se o hala o taimu o tai pa tau lava o whakangingi lai taimu nau whai ai ke tau ko exist pe tolonga mo tu loa ai merino ko fonga ni o nau fotu atu ko fonga ia ko pe ka pare wa ha fainga solo nau loto pe nau dole ke fatem karat
Na o te pia ke na tolu ki fare are a fai na o fil fo ko ya. I'm not in support of that. Aia ko ne mahino ia e whakaukau ko ia e piven. Ko hinga foki hange ko lau ko o si lahi apito pe a ngahi mea hanga liliu ko na e whai. O mai pe ngahi ere mea niti a te makalati o ngawe aki. O ko kei lele pe e pre anga whakatu i whakakonistuto. Ne ko tau form of government foki ia. A tau tolu ko monarchy, constitutional monarchy ko tau form of government. Aia kuai ngahi whakalakalaka ko ni lahi apito te sio loto he tau form of government a tau tolu. O ku lahi apito ngahi elemenit wha te makalati ko tau singa oki. Whiri ko he kakai hona kua whafofonga. Ko ngahi elemenit wha te makalati ko ngai ko ni ko lau ko ngahi malanga i ko ni ko pure lao, ko pure lerei, ko hafua umea ko umea wha te makalati o ku tānaki mai ki loto. Kai lava pe e tau form of government o te wha patupure kina lerei yang. Tuku kehe, ange ko kulau ko anai, tuku kehe, ka pau kai ko tau moa ia o te whakademokalati, ke whakalelei e pure whakatu, tau moa pe ke tau republic, pa koe whi tānoa kehe ia, te tau si o rewa tau ke republic, ko hai, ene tuku koe republic, mo ngahi mea ko koe mono ngahi nau, mono ngahi ele meniti, ko toa ko hau mai republic, kaku hange ko ke whamatala mai, ko whisia ko nau republic, a whakademokalati nau tolu, kau kei ai pe nau head of state, nau kei whiri pe head of state. Ko tau toli tonga ni, ko tau constitutional monarchy, head of state e tui, pe a head of government lewe tau pare mia. Kako anga ia tu e whiwhakau kau piwen. Kaki whamapopo mai mua ko ngā koe o sene ta hoa taha me konga, i he whakau kau, kata toki hoko atu ko tui, koe kawenga lahi e nia, ko whia mau ke tala noa ke mahino au pito. Ko ia sol. Ko ia ko lahi pe mai hoa mai koe. Pau kei toi lahi me ke tala noa he whakaukau koe ni. Ko pate tato ki hoko at pe ki ai he wika hau. E tato hoko at pe, ko mahu inga whakisolo e ganga e whakaukau au ki au. Kai keu ke te kowi o mai e whakaukau. Ka ko no mahu inga e platform ke tau tā noa he whungate e pire he mama. Kai ko whakaukau au ki a ke tuu. Ko kuhinga ko mai ke tau tala noa. Ke tala noa ai. O mai kau o mai ngahi whakaukau ke tau tala noa nge. He kono moni ko mea ko tau pe o wahano flip side. Ko whakaukau e ka pahe kai ke e whakamore si ke tau hanga whakangingira e ngahi institution koe ti whaini e nau role o whakatalu-talu. Patau whanonga he ngai principal whakatemokalati. Ai be o si ai be ta walu fit ni ma. Koe be he tui ko au na ko me be na roto gei ko me ne hoko i lao. Koe ne hanga koe o pe mai te whai e pure o whakatatau ke mea kui he lao. Sio, ai uhinga rewa ko pure lao. Una kai ke pure ka hanga whoki he tau whainga whaaresi, whainga whaulao goni tau hau, o toi whafoki pe ma whai ena whainga matu pouraki o matu koe lao. Whafoki o ase ngai kupu e koe ni he tau lao. E lava pe he minister o whakangofua e mea koe ni, i he loto ki ai kabineti. Ai usawa tai meu tau te whoki tau torai ke wāta. Ai ko mea kou mahu inga ki tau tāno, ai ko hanga i usio a kuia e solo. O kui kai koha, o whaingofua e whanuania hono Unite. He kai koha matakari ke hen ke hange ko Singapore mo mea. O tau whai matakari tahape. Ko tau wako he ngahi whanua ko kou successi. Tau wako he ngahi whanua ko ni Pasifiki e wheila he Pasifiki. Ke tau hanga o haawai maha whai mō tolo. Tau la vai o whakaheke heka purererei. He tau whaunga, ko o silalanga ki peyang, he nai merino wa tonga nia, ko mai empower muri au. Ko tau pehe, ko kau Maori, mo kau Apoba, mo kau India kula. Nai o mai kau palangi au, nau ke nofat na to he fuloto wata. Ko huinga ina nau lawai o. Aia ki au ia, ai ke tau mai whakaukau koea, o mai ia ka whanua na o stoka ringo, ai merino mo maapopo e whanua, pana lalanga ki a whatu. I ngahi i mama whakalotu.
ko me ko mai no ka u solo fehu i ko ha hu na ha wa aglis tanga ta pe ta ko pe ni ti se me ko to pe ngo fu ke ka kai e uhinga na ne fe la he ta la ka ne a mai ko ke tu nga ke pe ke ne hanga o advance ai fa nga fa kau ke tau alo republic halai na ke ne fa e pene na ne to hanga he ne a wana ki ai o ne o hake mau inga ai tu i mo na ai ki au e solo ko ni kula he ange ho ha mai e me aba ko mo te ta programa he to telefon mai ko ni kata ki nga tai ka alu aten ke ngai isiu e so ai me fa mawanga me a polis kata to e hoko atu pe te tala no ai pe ke kakato te ke kakato mo ngai enkolo na kuloto ke tala no ai isiu ko ni kata to hoko ke he ka au he sai vego ko muy pe he kaka i whakaukau e so. Malo apito piven ma fa malo atu he lava ko ia polokalama e ahoni aku tala mono at bege ngai ngau hoko kata toki hoko atu i he fatfono fo au i he wikahau ofat piven. Alo so io fa malo te kainga i he lava ko ia tau polokalama fatfono fo au ki he weekend pe mai time ko ia whakafofonga ko lava ke tukumai pe ke o mai ne wakai ko ia ki he ngahi kawenga ko fai ke fatala no ya oni o ku te mate hoko tu pe ai polokalama ko ti mahalo ko pong pure lulu ko pong lele ia ke tau pe he tau ki ko tu site ku o ki la he ai ki fa mo o fa hoko tu site lava feto aki holo polokalama ko tu ko pure lulu ko time lele pe te tau ngau aki tu ke ka te halile me ka ko pong pure lulu time hongo fulu pong i hiva pong ko anu silani ko hongo fulu i atonga ko tu ka time lele ia te tau hoko ta wi ka ka fa malo ka te modol ki modol ko ha mo fehu te to ki wakai ki ai he polokalama ke ngai comment ko ki lava follow ngai comment ko nga ka pa wa ha fehu ia pa ke tohi pe ai ka lava ki to ki ave ke fa fonga ke kamata ke tau polokalama ko wi ka ke ne fa mala ala ngai fehu ko ku ke te mau ke tala no ke whaponga. Mahalo ko tu upeia ngai mea ko mana tu itu ke hange agulotu ke whamalo ia tau ko sponsor i he tokoni ko mau whai lama ki hoko atu e tau polokalama tau whir ki mau tolu o ko mau whapaanga tau polokalama ni pia mi Amerika o koe ke moloto ke whahaha mau hingoa ka ku whamalo lahi atu ka ting mau tolu ko ngā koe polokalama koe ni ku o ku tō mua mau pe lere ai aho mo tokoni i he polokalama ko whahoko ka kuma whainga pe ke whahoko mau pe polokalama ko inga kuma mo ua tu aki e tingi mo tolo ai ke whahoko tau polokalama ko e toenga ko ia o e tau ka sponsor ko e sponsor whakaluku fua ia ki he ngahi ngāwe ko tau pe kuma whahoko atu i he Vipon Media ko e South Pacific Loans ko e kau taha no whapaanga ia o ku ngau e ake ki tau tole ka inga Pasifiki me ka inga tonga i Nusilani ka ku e whia mau no ko e whika telefonia na Starek Tupo no valungeau valu hiva valu ai South Pacific Loans whika ua ko ia he Cavendish Drive i loto manukau o ku ia i kau taha koe ni whaahinga whia mau pe mea lere no api whainga no whapaanga ki to tongi ako o ku lava lere South Pacific Loans ke nau tokanga toko ni ati kia te koe. Koe tau wongong lere, tau dome tau wharekoloa wala ko ia Page Fashion Store i loto nuku alofa hanga ke tau moe pe au ka koe whika hiwa. O ku osi tu uta te whoke ngā hiuta fo o pena lava moe ngā au e ki loto ke whakalere i pia mo te taide apu a loto wharekoloa koe ngā ke lava ke huki ai o ku ke fia ho huki ai kai ki ngata hene moko ka koe wala koe mea te pu ai na uta fo o koe ki loto te ke tori mo whiri hafa hinga koloa pe o ku ke whia mau pe me tau whare koloa wala koe ia Page Fashion Store whika hiva o e Patawhehi Road hanga te koe ia ke tau moe pe au building i loto nuku alofa te ke lama pe o whakatau ai wala koe ni
me mulini, ka e piki apo family tonga, me whare koloa wala ko ni, aki pe hao fitu tak, pe ko hao tonu pe ko ki ai, ua fitu, tolu ni maono, pe ko e valu, fitu noa, valu, ni matolu. O koe service, o te whakalahi tau service ko ia, ka e toki mahalo toki kamata service ko ia, he wike ulaki e mahina ka tu, I he tafa aki pe building ta tau pe, ka te tau toki hoko atu ki ai, I he taimi ko ia e whainga maari ai. Ko e tau, kau taha ko ia, maka whamanatu, ai a kui ko akape Royalty Headstone. I loto Brisbane, lawa ke nau whakahoko ngau e koe ni maau, ki Tonga, Nusilani, te ke lawa pe ko whetu utaki ke mo warea ki ai, te ke whakahoko totongi ki he Page Fashion Store na toki hulu atu, te ke whakahoko pe a rea ki a Tesi, ki Australia, I he whika telefoni koe na kuha atu, I he screen, noa wha noa hiva, whitu wha nima wha taha, pe ko ho whitu utaki pe he nau messenger tata tongi, ke tala noa ki ai, I hangahi whia mau maka, whamanatu, te ke lawa tala noa ki he kautaha koe na Akape, Royalty Headstone. Peka pau ko ho whia mau live stream, o kunau te whakahoko pe moia, tui hangahi kote, Kolistutuku, te unga kolistutuku, ko te ki hangahi konferenise ngai se asi, ngahi wala ko ia, o ku ia I tau ngahi design, pe ngahi ko pesi whakatonga lava ko toa tia e kautaha ko ia, ai Royalty, iwa walwha, pe ko Royalty Headstone. Ko ke ngatai ko tau kava ko ia I loto Brisbane, I he kautaha ko ni gua ia leipasi, o kune mateo pa mo kava kene hanga o whaino aki modolu I Australia kau ke whea mau kava ke tu taki ki he takotahan ke pure ia kau taha o kune o si teo mako e uta kava katoa ia o osfono warehouse he kava te ke inu he taun tau kaha tau hoko mai ke peke te o si kava e pakapau ko ho whea mau nau whare I he Kunan Center I loto Havelu loto pika telefoni ena fitu ni maua tolu anima fitu ono noa, ono fitu noa. Fitu daki kia I loto have loto, fuu warehouse lahi apido eni. Paa hinga nau whare pe. Mihi mohenga, o au ki he sea, pero habe haa whainga nau whare fie mau. Mau kotoa tuia, e he Kunani Center. Koe tau taha waka goia, siu I moana, freight services, o ku tuu I whika teau hiwa walu, o Tennessee Avenue, I loto mangere. Fitu taki kia I hawhainga whia mauta o stau mai nau container me akai e ua talotonga, manioke ngenga, manioke hina. Fitu taki rewa kia fleti, I he telefoni no wataha, noa, ono, hiva tolu, ono, fitu taki kia fleti. Uta ki ave ki tonga, pe koha o fitu taki ai, uta aisi ki o mai ki Nusilani, ha me akai, tene lava tokoni ka te koe. Ka ke wawe haki he tau mea tokoni, ko ia be mo hake mau ho mea kai container e ua ena ko stu tamai kano le rei pia ifo au pito ai me to kon ko ia oku o mai e fleti be mitonga lava ke tau inasi ai I morini ko e farekosi ko ia Francis Tickets I loto orewa au ku ia taholo Antoni ko no fare in te ke lava o mea tuki ai kosi ho ulu ai au ka pau ku ke ofia tu I East Coast sio I he tu waki ko ia pe mo review ai kakai o fitu East Coast o kai ka tonga pe ka palang me hafua o kunau tohi e na review e ose na haircut e na pe ko taholo ko the best barber at the East Coast of New Zealand sai ke afia tu kia ka pa u ke fema ko tau ki tangata tonga pe eni falere no fare ko ni orewa lava ke ne toko ni atu ke te koe I he wike ulaki ko ia o mahina ka tu e whakawai ai waa o e Francis Tickets I loto nuku alofa I he building pika tafa ake Page Fashion te ke lava o ngau e tua keia ka toki whakawai ia I he wike ulaki ko ia o e mahina ka tu o mahalo ko ngata pe ngahi tu waki ma ngahi mea ku lava ke umana tui ke lava ke whakahoko atu o ke lere pe whoke tau live stream ka pau ko whema o live stream pe whao ngahi video paita te maulava I fika pe ko ena noa wata ua noa nima noa noa fitu taki mai te maulava pe o tokoni atu. Ko e ngata e tau proklama ke ahoni ka tau toki hoko atu I he wike ka hau I he whainga maari ka he ta e tuwe hiwa koe ni
ke ave ake tau prokalama koe ni. Pea mo tala monu atu ke te koe. O e ngahi mau